Kaseng VPP ha kajingalamu President ba Arden Mela Basayomot ringkat bu Dr. Ricky AJ Singkon MP kilalit Mairang ban ai Khublei ki Paidbah nong Sngewnguh jong ki artli ki constituency Mouth Harashan bat Mairang ki bala penjob don buram yu Dr. Ricky ha ke election Lok Sabha ke bedang dapshen ha kajingkren u Dr. Ricky ula ai Khublei ki Paidbah ne kini ki artli ki constituency bat ula ong ha kajingkun ki pun ki jingkan tho bat ha kajingyu I ki we ki party kaseng VPP kadang day kabaret bat kan le ayu sya Delhi ha kaba kilaong kan kut tang ha khana para ulapin paw ye kajing sngaw sarong ba umlong marway ublei bat ki Paidbah ki don ringkat lang bat yeng marway ban kren bat dawai ki ki ba ka party kalakular bat clay hakmat Paidbah ulakin turu iki Paidbah bikin long ki bayai sya bat kin yai syanya ha kajingalam kaseng bat ulakular ban syakri hok ki Paidbah ki bela benchet ye ki lingkor hau kum unong mikmat Lok Sabha bat ngan shet kelai ye keri bat kajat benriu ulaong Panya Reishitam ban wen ye ki yut ki kembat ki bapersan ban kejap yau tau so umodoi tau din ban yu so ban sakai Tekung tak kajengkan tu nanga badani kalau kila priang yaga yang tu so yang tu sembah berlabat ada jumur jumur khat kejangki kerkal kalau tentu tu jai long kita jai syat jai bot bat jai syanya ada jinggalan kajongi kompati nah yang hari mengjong adu Khubor nation. Pipi long ki kenal ki jongat. Ki balai hip ban mengingau tu sekri ban yen ban yesrat ada bentar jongki ban train ada bentar jongki. Bayang hari ki Paidbah bae. Tang tu sekri ban isoso yang dikau jadi sisa. Abau sekri utrai hok Abang Syakri ulehok, Abang Syakri uminah, mana mentau? Andai mentau uni Syakri, mentau Paidbah. Dene, mau mentau ikan ram. Ikumta mayang hari ki Paidbah behe. Tahu kamu Syakri, ubaya pulang, aswa makin jekina, mentau makin jekina. Jadi kular kerja tolong tang bangan Syakri hok ya ketika kamram kalau kita bencet hana kum utau nong nikmat syah Lok Sabha bah pokoknya kalau kular tolong bangan Syakla kita kerja beri bah kita cari tunjuk Kelangan kecil keren ya voice of the people party haban ipilfe ya ke election balabang election di Paidbah ban pilshan banagaleng jini kum ginoya magang elect teleng bat haban one kantom haban ke constituency Mairang constituency ni jio snow ya kecil keren jadi tagi party ki bahe party ki basin syar ke jela ke jini bangin selipit kai Kanu tau pra ula banyo bot Mairang. Mereka ini kena squat banyo tu eping ni kapor. Kalau snotran bau Paidbah jong Mairang constituency ula ai yang juma kabashan. Nila yo yang kejingkashan kabaklain. Nila yo hadu kandriu hajar kandai spa prapuai bot nakani ke constituency. Barang kenlang ki bud baro ki bersya ini kentuk yung nota ngidang job mengi safrabot. O ki Paidbah kalau ada seluruh ngimdan MDC, ngimdan MLA mereka constituency, mereka kasur maka bor wajang Paidbah kalau pentau bau Paidbah ulang hamor jongki ki baro ngimla bangkam troy. Bat nyemla ban kempi iki Paidbah hari ni bisi ke pemerintah. Ni semua bagaimana parasyan da ai ke cingshan da kam klain chichu. Amal parasyan ni yo to bot argu sanajar sansta khandai pusan. Bala kendang ye baro ke yang persya
kerja ini nyelata meruk perajar nyau sepak nyau pusat. Okay, kemudian dan ong lagi ni kapor bentar. Ko benang Sngewnguh jong ke Mairang constituency bagi ekjeng. Buk mapi segetong. Bahagia MDC, bahagia MLA, kabanan gini bek ia kan nampam jong ke mau targesan. Bangi ini iban parat ia kan perang haja. Lalu kenyang ini buat barok ban peni ia gaji start. Kajong ki Paidbah nong Sngewnguh jong ke Mairang constituency. Nanti bahagia MDC election ngambang jengar tadian kami bengi ko dengan ia slow ia ke sur kapal penpau naga diang bakamon. Kinan Shillong gimana kuat bagaimana dia rai dan kerjaan ini. Nak mentaga MDC, bana mentaga MLA, mereka yang cek bagari kali ke MP yang mentah. To anak yang kerjaan semua, yang kali ke seng, kami ini flat lock no tang sudah ke MP.